Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji abang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Jirikindeng ahithi pen mokoilum ka chileng ato warakung amrit sarwara lang teng adungalong munit Kethitang Abang Arpum Kelongpon. Jirikindeng Police Station ka parlo jirikindeng ahithi pen mokoilum ka chileng ato warakung amrit sarwara lang teng adungalong munit Kethitang Abang Arpum Kelongpon. Labang so munit kupi koson pentong kithilot lo ni nonamat ke thangnat ta chini nelang lapen labang so munit konara sorlo ni lapen amen koson lo ni Pangthek pon Thekthe lang posi birta ribdun long. Kithilot amunit Abang Arpum along Kelongpon lake torchlight charger lapen tangka sikap hokep longpon. Jirikindeng Police atumche parideng ponsi Kethitang Abang Arpum Jirikindeng Police Station along an wandet lo lapen nonamat ke kithilot amunit aphan Pangthek pon Thekthe lang posi Jirikindeng Police Station OC pen nang pachini dun posi birta ribdun long. Mokoilum pen birta pangrum dun kohelet milik report Karbi Anglong News Channel. So that body bank to dapat si diltung sampai khobor long lo. Polis tu sampai pu daga di masa doku long pen diltung sampai bang lo lapen non ke dag dobom ke dotum an sampai so that body pan konat arong sorone komat kupi ne chini ne sinon se la polisum si inquiry and bom la. Ni mana laga unknown male dead body nanta bang tek lang kona sorba pia khai mata non si inquiry bom la no. Itu salah so dead body comment kan si dola. To dapat dap si nitum birta long pen bang phidlo la sinon aku munit tak te boktrai tom na birta bom lo je mane ka chini bang 2 minute non nitum koson pi ke thima mara koson ma ba ke non nitum inquiry kuri bom la. International Award ka Kelongdun na jok sang pi Sabina Teronpi aphan Puluniara atumpen karchupon. Non malom apirthi lake swarlo la pen supin so sitami Kethe ka chingbar adin lasi swarlo atum sitami mithanga khe aphan nong mi ka pache thang lake dedar lo chot kali kaprek adet pen sitami nong mi nang ke wan pi do tanglo. Lason thak si patumi jakhonga chiklo ni phai kri siar ni Karbi Film Society Phuluni branch Karbi Cultural Society Phuluni branch lapen Karbi Anglong Digital News Forum Phuluni branch atum chingrum si kedamtang jakhong ni phai phor ni birthia dang ka thangklong Dubai mate United Arab Emirates thihek pen UAE adet piarlo de million event lapen the pride of tribe wa song pen cherap patir pi bonsi isianong ekipi ke pajir pona mai pitu ponlo bangso nong ekipi ke pajir pona long ilitum India det piangkang pen sitami sangpi Sabina Teronpi Dubai det piangkang arlo handcraft handloom and textile lapen tribal artisan panong Kelongdun pen Karbia khe phanong minang wan pilo lapen ili Karbia khe pindeng sumpot sitami India det pen akaprek adet sitami nang paklang lapen nang pache thang pilo Pholoni pen bidor singte rang report Karbi Anglong News Channel. Kemo apa malong kisia satu lapen Film Society lapen news atum lapen dak klem bang pu bang phi tung phan an sitame kardom pejir lo kardom pini las bangso nili phanangkar chu la puso puthak nili tum kidun lake the pride of tribe atum phanchu ta choro reun lapen ako nili choro reun nili hema asor MLA sar lapen nili hem osomar doan atum sitame nili phan ajata kam le claim sitame alang tum ajata nang hingkha tunde la se ke claim kam sitame mane koson si kimye kam polotangte koson siang aprang edam ni ma polason nangkama thadun lapen hemasor det phantakali ladak Pholoni homosti Kethe kiding atum kaduka ve atum sitame sonsi niliphan nang pari dun bom la sonsi nona son thak si jethan chimum bom amasi la so joini si nili ang song ta mane nonason national award ma international award sitame chedeng dun long lo ladak kaduka ve nang support dun
nang ke than do nang chimum do na join ne si ha la dak ang song an ta pali dun long lo Ini Colonia Constituency ke arni ke menayar ni pusinili mathadam athe nilitum kaching honnai Hawaraghat MLA ahemasor international award kelong pupen pini Pholoni a constituency along KCS lapente news atum Karbi Film Society atum selang pet pen alang liphan ladak ahem along nangale long pen lan sose aprang kapadun je phat lan sose lason dak thak Pholoni arat pen karbing long rat phana paklem pithe phan pusi ado we selang pen alang liphan ni litum pini karchopo lasila so karchoponong ni to prangsi ning karong lalo athe litum ning karong I pobang ke lalo athe lason thak thak ilitum akhai mate ilitum karbia khai phan aprang na paja poni phan pusi kai keda nilitum arna malong hai hang piverje la pente nilitum kai keta cherabdun verje game apun ke choga chaga chogar ni pusi ilitum hokpon lo lasi tum Karbi Cultural Society la pen Film Society la pen news channel atum pen ilitum cherapsi itum baido Sabina Teronpi alangli mesen pen angsong an ken kam che yordun long bang ke ilitum kato weta hirjumi pidum pen si alangli ken kam che yordun pusi pamohet setame Sabina baido hin pen setame alangli kato we phanta choro lo la pen jakong long pon lo pusi alangli che than lo la pen non eprang setame anso se ken kam ka che yordun je phan bang setame nilitum hirjumi pidun helang la pen anso se hirjumi pidun helang pusi nilitum ningalong chibi ponsi nilitum kato we phan setame bangso ning bangke nilitum Karbi Cultural Society hin pen aning thap pon lo anse nililam thekang ton Sikar Bengaluru ni chana kacang peklang verada makram pezeklo kadam nilimen adversan kru ane bang temani tum kar Bengaluru chana pekjam na kenang sada bertani ke van versan thos CP ni thot me ni tum ladak tolomrang kang pen bertani peklang muji phasini tum arja peklo lage ladak konala constituency ni mapte lakhain koratra constituency ni sideklo ladak dolomra town mate mina town na sinili arja peklo ladak nonili phi bangla bangso kumli na bangla ke hakohut ili Karbi bagatum tame nok becai bedo serang di bante me ni nong kaje thangklong karbi tam phana phan kara abang lo alani tame ni nok belo thong nok be thong teron halang ta kaje thangklong tame ladak dolomra taunalong masidolo ata si kemisrang thek posini tam thek ponong lo lapena pa tame non kelabam BJP sarkar tempen kaching thoramo ke Kelongpon pinang ana litum thekpon lo lapena part me Kelongpon bom lo dak dolomrang kangstame program prem kaching thora sai thekpon lo school hem thetan school hem mission school hem kimpon lo BJP sarkar ka hon pe lapena part me ladak mai meeting kaching wa dim tame mission hem ladak ta kimpon lo lapena uditram hota me nang kimpon bom lo lapena part me ali mate towar tame ke soya sai tame Kelongpon bom lapu da thora sai tame lapu son taxi harapta kunani to baring lemprin lo pronteran tame hin ben silason kirabdu na son thaka region sei pana tumke soipi lepena patame program pana da lomra ha warte me lapu son thak to bar ki soipi sai don Kelongpon bomlo lason un hot ladak dobar mot ladak lomra taun long pentame Kethitang ladak CM program ladak joining program ki bang hodal ne kani jete kang to war ki kali ki tum public pan tum khon semar pon pupena jok ladak semar pon lo lepen pan bu cheng polo na thek polo ni ge do bang ladak bang kali ki ladak town mate lukti krong thomba along si deglo puhi dam lo polon tela pu bang ke ta dhara di puso lepen part me ho dol kohora diring kado be plapu lepen part me lapu bang ke dai thor pen ke bang to war la ke polonate aso to bar ke ko to bar se puljon te CPMD ke hatobar ladak puri dun lo se adagara te pen kon labang soli ke to war ka mate labang so ali ki na ke pia pathak ningang samdoma ta pen ning karong te bla salam kachini je phane inut bahine to phane le arju ponji ase isilang namlo polonte non BJP sarkar pen langdam lo polonte ladak dolomrang ka mangke kecheng silo ladak ali ki ka bang na ka banai la pen lapang so prang power block mate la son ita ayat ke manai la son hitum ber prang chot ladak ne kesembar do atame la so ali ki ka bang ke non ata ka bang ke kecheng silo
labang so scheme ke wan bang ke labang ke MLA scheme si purilo la Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Lomoni ka haisi labang so scheme ke ban lo labang so scheme abang ke MMPPNA labang so scheme si labang so asai bang ke Kelongpon lo asit non semal pom la ni mani ni thomong bong labang so tobar patang ji pusi lam the Kelongpon la pan pada pada repairing asai do hola da ka arleng si get pen la isi tobar do la da roktak arleng na ki sunan repairing do so sai bang non bat tang tilang ta Kelongpon bom lo non labang so tobar bang non da taun lo tikrong thomolong pen hola da ka ni tum taun committee chairman hema dungan silabang so tobar 900 meteran labang so asai mangte Kelongpon lo asi ke Kelongpon tobar ka do ka be ki ya non mani tum theng polong bote mission si thek polong si hala pa bang ko sonne lesin ada kara tu nyut bahini do se la tum hatme Arpum po ido aning bang la dak labang so taun along ani tum la so chana ke bai ke jor asai serang tum Kelongpon bom se lang tum tamela bang so tobar ke thek long pen pi so ani tan ninga ro pen paklang ro ji de lang thi se ari pun kala mi pa je lo ni tum kar beg long channel pen ani phan kar gang tum la lo la dak non dolomrang kanom pu pinangan ani ding lo la dak tobar me mi sta menon ke semar lo aso tam thak nang hi ben nilihin pen ke kipu ponji ke ave muthe la non nili bang ke kipu ding la lo ke chengo ke ali heng no pik la pen nilitum ke da ma dap siksak olo stamina ma yala ali ki nang pa ik sip pot nilita churu lo non ma ke munit la son si chit ke dam ke bang tum tami ong chet po son se nilita ke matha athe ma taon polate munit ong chet si ke chelon la pen nilitum be par be ha tum tami ke chjor chala ha tami asam mi muchat po pusin ni hin pen ni ninga lo pen gen ninga rong cipak lain na hello anda la so atobar kedam tangge nalitum kona kidu kisung mane la son lo langbung lang plate ke hilik la hai ke ong pen jo gari motor stami ke mane ke bonai nang malom la son le lom ke hing no la son la ja Kami hin pala dak labang so scheme dang ban pi abang phu MA Dr. Lomoni ka hai le pen part me education em local education em charge stock bi le pen part me CM ka hai dem fanan kam hin pen le hin ben nilihin pen ke la lo sar turam ro hang la pen research so bi lang le tum ban sam churo lo labang so linawan pe po nilitum dalam rang kang kami lo son si ningarong son si theklong lo nilimen ke version terang bijuli sekarang kita niorong cepat lang lo kami senang tek iklim penapot senon maka anu kaplek fansi nili kayudami fansi cesik nam nearly tahun long do prong tum stame ningarong lo komentu ajuk penita nili tum ali ke heng no kibak si nili tum hilat bom aduk ke ong mena jat pena problem do pik kita menon la BJP sarkar tum ali namunai pilo nili tum ladak lokal no mangan ningarong lo nasi non hapu segun barilum tabunai bom aku non la bang kitang pojo senili tum ningarong pik lo lali ki ik kichelat long bang ke BJP sarkar pen phong ladak adi tobar niki smartphone keceng silang BJP sarkar pen la non nili tum na dolar marali na pika keceng si ali lo la ali dakan la 2 kilometers ki keceng sila BJP sarkar hon dat pen dolomrang kam kacing thur website ban kacing thur abang ke isi hini do nak sentarang bong pusitami non nilitum theklong la pene odem teriom hulda non kim bom lo la pen hadak hemtun sitami ketang son lo la pen hola dak Durga Puja long la dak hem sitami committee hul ta kitang lo la si isi hini kacing thura wai sar ki thek long la hai hen lo nilimen ke bronsoning ti nili la dak dalam maralong hithi long masi sendela dukan chubi ikbo khari tum kopai ke mela dak dolomrang kang long palang BJP akai non nili tum sidelo saling penam tesi di cingki ana patame Arpum po karbing long chebe karbing pajelo ani pantame nani phaka jong tum magala lo ladak pinang ana ni geding kan pengan kan vene to war bang ladak
ตัวมันเราได้ก็ตัวมันกำมันตัวบางเห็นเป็นน้องเสมาเราบางส่วนเราไปทางนั้นเห็นแบบเราทำที่จะ nilihin ban bange churulo la ningkan kep aprang abang towar milo hala sohut ke congress tum si bang government chari lo council long tapi non ako BJP adina hot bang la non ki jutsi non ningkan kep nang chok lo jola sona por hot la MLA ahin pen busi arjulong tala non nagi towar nagi semar pi bang ge churulo la nagi claim pe bang phurum pan hai MLA le claim non MEC ke kali busi pu ta MLA le claim adu le claim thai di ke claim do ban churu na claim be posita ke claim a hut bang sarkar ke isiadim ke batai nang pipe state sanction long itibe ji bosila na claim pi hut bang ke claim bang nang claim pi pa mi nei patumia por pen si cheng bon lo pu vitamin ki vid di ili thegolong lo hasud bang ke sabu kimimi do seta PWD long claim stab lo mon ala rong far tang Robinson rong far lang li phanda pulo la pen dowar bagri dak dolom la arlengi the nu bai ni phandi li over phone pen pu pen se phi bang ke lang tum pami pon lo setan pini ke claim do lang tum ya chitti mana musi lang tum claim chola ta mi so to bada kwan ba ki ding kilometer si komcha सब नहीं पता ही मां मां नहीं गान पता ही कुछ नहीं non hajong ni li hala towar non ki claim bom towar amhuri pan karju bangke pini patangji busi ni li pan mun karju nang thak do ante ladak bang so towar ke non tang potame hu dak bojuri pen bangke bengan ka binglunga geton bangke misiano sadak bangmute kadak pana ko ladak isya rogda ka aleng bodu padayar bang ke repairing si gili pusini beta julo ab so tawada me pinana ni dinglo ka semarji phan puste be pini ni ta lada ka tang tinang ab so pata ka ngin be pilo ni ligi puji bang ke jongsi government pe nang pitang lo bute hal a contractor bang sitame prabjin ben ki claim mi phansi nili tum dolomra arlok dolomra rat bang ke chuning rilo la penili dolomra thana long VDP hoi bena chuning lo je aklimang par ke bi thi panta akijoi ki nim de towar ki pami pen lo si pami sen pen claim nang ponon ke ningkan si parelo la da ke ba repairing payment pen it may be 6 kilometer truck adak sela repairing ke do kado we borjuri pen dak an kilometer sir cap kilometer hini bangke poki pot si claim lo la kilometer si komcher bangke non vitamin tumi pen pi pangcheng bon lo thala kilometer truck bangke repairing no ana claim lo da pupe claim lo ta pupe la puson si doko seta kilometer hini dak vit pi pri lo la kilometer pri dak dola non ke claim forest gate to dak sarsorong la cresar paro cresar nangle ke la anam dola kilometer plia dak dola claim ni bengoson pu panjilon lo la sala so to bar phan bang tenai tum tembek ni la so to war bang ke jong government nang pitang lo bosi claim vek nei busi a contractor phanda pini nangli tuma media thudi ben choni rilo la ben council along ke thege ding phanta la so to war ke claim ji phan bang ke alangli tumenta pressure nang pidu nei jelangli tumenta dabi nei je nang ke pitang dor ba claim pa mi nei pu bang langli tum bang ta contractor phanang pu pi nei pu bang sinil gi choni rilo men che thane ka nilimen coursing lekthi nili ladak dolomra citizenship malo nili daksi the lo daksi ding lo daksi do pig ladak arat it may be 10 12 15000 a population do dak dolomra lo sita mi kithi ki rank ka do gavita a tower ke lai sivel lo ladak hello bepar beha kangdat katir angton copy ma ke nai ta la non repairing da claim batang de la pen non contraction la kilometer si komset claim bom la so tower sinat lo kaprek tower thang ta vel la hello chor par peklo na ri tum ka karbino channel apor na chipi de pot asa ari pono lo lada kara tempel lam the chi paklang no tum tam ningarong lo stame alang ni pen ka chuni ri lam the bang ke la lo ke claim tum me claim bi permission po government ga batai sia di ma ke na pi lam da de lo se lo na ke pi claim mi na gi pu sala ni pen tam lam the chi paklang lo la pen pot me aso da repairing do la so repairing tam lam ni pen lam the chi paklang no teng rote prabjin me ke claim je phansi karbino ke thege ding na tam lam hin pen tam chuni pon lo ase pini nai to fala ba so to lam the puthak ratalam theke analam theba ge la pasi kang tonik lo domi thakni korang thu Dwarbaguria long Youth Congress atumpen pherangka mai kangnipon Lason se lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC Constituency ke parlo krem kro baguri kohora la pen diring PS youth atum chingrum pet pen pherangka mai kangnipon
labang so pherang kya mai kang nipon la ke krem kro baguria ps pen nilson ingti la pen bolon ingti kohra diringa ps pen gulson ingti monsing ingti pulson phangchu waisong terang joyson lekthe la pen vidya singh phangchu atum pen kedamtang jakhong ni phai clear ni Assam Pradesh Congress Committee thihek pen APCC amai phumate MP Gaurav Gogoi Karbi Anglong nang kahumria hut BJP party atum alang liphan Gaurav Gogoi go back pukataram tapke chokche lapen social media long kapachita kalam the kedamtang usik ni phaeng kora throksiar ni deithor lapen dolamara long BJP mass joining a program along Congress pen don pharu throk BJP asong along nangchipa ogdun palam ke ahok kalipusi pherangkya mai kangnipon Tangte pherangkya mai kangnipon alam theli arjupon thulonang Dwar Baguri pen Edwardson Crow report Karbi Anglong News Channel Tangte ini tum press meet kami lang kok mate kami ini tum dak Dwar Baguri tu dak kora PCC do anching room pen tum opposition party ayin ben congress ayin pen tum press meet kami dam alam thegel plo je sorry tare kami dak dai thora lo guru goi ke ba alang li state along kami presiden lo je nonke kami BJP tum bangla suruki pu dum ba go back se hangdun jo la solam thike char julok pe ni tum ta mani youth hin pe la dak non congress pe ni tum da Dwar Baguri ayu tum ninge choi do kong la sinon ni li lam the si pu da mia bang ke BJP tum phan jen alang li tum ke inut state president phan Gaurav Gogoi phan alang li tum ason ki pu ge BJP a tim tum mang ge hin da gi ma pusi ni li tum mang chema tha a the alang li Gaurav Gogoi ni state president man tang no te li tum khaya pang ko alang ni ga ching hon abang phulo rasitame rasi alang li BJP tum ruling party tum sitame la so alang ge ni je bang ge go back ko alang ni je bang ge chok chi de lo rasi non ke bang ji la MLA league long sitame ni tum yu da hin da Dwar Baguri ang kang long yu da hin ben ge BJP tum ke non MLA long ke haji ang ring masave ni tu congress pe no pot ni tu congress apa si job ji la pen sitame CM no MP la Karbi Anglong or team la dak prem kro tu dak diring a PCC to ani tu pini PCC tin pen youth si ke ching room lo la ni tu congress si ni chethe congress pa hai ve ji pini MLA ki league long sitame ni tum la si tini press meet ki bialam thegela pheno je BJP tu ka ni ahon elo la dak prem kro tu dak kohora long sitame development hi nilitum theglo le nilitum krem kro along ta nilitum mar julong krem kro PS long stami Karbi Anglong team hoi pen dam si CM tum dam pe no da tor program bi dam ko da ke all Karbi Anglong team si wang lab lo alang li CM je cha kang go pi lo road lake to pin electric current ha go pi lo ne je cha kang do pik stami non puari stami CM bin je ka isi alam the ta isi akam ta chun che da gela son politi litum chobai chokai chot a ruling party long du bati litum akam sia vela the litum dana future chima thana ko no ni ke theki ria kai rasi litum sidame non opposition party ki du na ko ka the gela lo alang litum ki ro chok che la ki klem bang pu bang ki le dar ki chi pu tum bang chok che grass nagar pe dang lo hai le vera tum kada kam ke klem chok che rasi non ke bang GMLA league long ke nilitum ning che the par lo congress apan non dak guru gogoi bang lo nilitum ning arong pik la pen ning chi sam pik lo la pen non che bang ji MLA ki league long ke congress si hai pu mate pa hai vek long pu bisin ti yu de hin me sitami ning chi the lo Arve ke jang par pik pena jok apar dhadora ke dama towar thepai kangle mama towar chelenga thaya vedya da joksi EM Richard Tokbi ke rap kapajir pon jongpon mi pirthia thak mi sena towar kawi pena jok penang an amuni da tun kisung chetong nang thetandu athema towar mi sen jong sawi pulute jojor cholang kisu kyun e student na pen rong ara da tum pen chenglok kisung chetong nang thetan thangjang lason thak si ke dam tang ni phai hi ni la pen ke thom jakhong ko chiklu RV ke jang Thekthe ka jok apar dhadura ke dam ke wang towar the pai kangle ma jok si towar block cheklu laso jok thetana ki sum chitong nang apar dhadura na thuge rong phido la ke apar dhadura rong phara rong terona rong ar e la pen dio pani lasi Dwar Baguria long kai ke karja pun thi babang ko local MEC and Partha education in charge EM Richard Tokbi la pusona ki sungar julong si tong sekot pendola mara municipal board chairman Mongol Singh terang aphan pin khat ponsi JCB pa ponsi
labang so apar dhadora to war thepai tanglem apot tang titik an JCB pen selam hi ponon pusipin khatpon lase apar dhadora aradatum EM Richard tok bia phan ka choro pa jirpon lapusona kisung Thekthe ka hot nangkera pi pa jirpon thekapot choro par piklu pusi ningje pon reti Dwarbaguri pen berta pangrumdun Edwardson Pro report Karbi Anglong News Channel. Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.